Siyabonga sanibonani. Mphathi woluhlelo. Ngicela kusho ukuthi all protocol is observed because sila ngekwehlukana noma ngekwetigaba tethu. So ngicela kupresenta kancane nge-office le-public protector ukuze ukuthi sonke sibe nelwadi ngalo. Ungathi mawufika e-ofisini ngalenye inkinga ungasidakali bese uthi alingcithi leli office. So ngifuna ukuchaza kabanti nge-mandate yeli office le-public protector ukuthi kuyini lesiku investigator noma lesenda liphenyo kuko ene ngikuphi futhi lesingendi luphenyo kulo. Ngicabanga mangikhuluma ngalesiswati ku right musi. Yes, akekho longasiva ngoba sawukhuluma silungu singavali. So the office la public protector sengifuna ukuthi bazalwane. Public protector unawo mandla ekubuka sikhalo bese u-exercise lokho lesikubita ukuthi i-discretion yakhe noma as i-public protector asho ukuthi lesikhalo lesi ngiyabekisa lo ukhala nge-UIF ngiyayiva indzaba yakhe ngiyibekisile angisho manje ifike ofisini siyayicitha le ndzaba yakhe because seyindlulelwe yini ngesikhathi sa 2 years. Se kufike Mr. Lucky ato reporter i-Department of Education. Ngifuna sivisisane lapho. A report i-Department of Education ukuthi bekumele yakhe isikolo la. Isakhile lesikolo sisehafini. Igcine kusakha nini ngalo 2021. Niyabona lesikhathi ukuthi cishe siyafana. But umehluko uma athatha letikhalo atibuka. Ngikhuluma nga-public protector manje. Ubuka le impact lesikhalo leba naso. Ubuka lo mehluko lesikhalo lesitawuletha mhlawumbe emphakathini. Lesokuqala si benefita umuntu lo yedwa. Kodwa lesesithu sikhuluma ngemphakathi manje. So ubuka lokho ke public protector asithathe sa Mr. Lucky ayekele sa nyiko. Indzaba usebenzise lokho labakubita ukuthi i-discretion ngesilungu. And then uma athatha lesi uya state kule report ukuthi aze asithathe yini indzaba ngoba inkinga sike saba nema problems ukuthi ekhotho bayayichallenge lendzaba yalo 2 years ukuthi public protector kumele investigate kuphela ema matter lana 2 years. But iphindze isho le act ithi unless there are special circumstances. So ngaphandle kokuthi kube nalendvo lengichazako nethi angithola igama le right lesiswati ukuthi ngichaze kahle but nginibekisela ngalama case ukuthi le inemehluko tukwemphakathi mara le iletha mehluko tukwemuntu lo yedwa. So ngikolo kwenda ukuthi public protector athathe lesi angasithathi lesi. Ngicabanga ukuthi mphathi lihlelo sengiyanga sekuphetheni because angifuni ukuthatha isikhathi leside. Sichaze futhi nayi i-info lo section 69 lo walo 2 years uchaza lokuthi public protector unetikhalo langatithathi ungatikhala langekatithathi. And then nayi yokugcina ngicela silalela nini uma ninombuto ndayilethe ekugcineni kube sekuba nanayi indzaba uma ureporta public protector tukwe department lel office balibita ukuthi it's an office of the last resort. Ngalama emagama usuke so ucedze konke lomele ukwende ngiyabekisa ngamasipala asithi unenkinga ngamasipala indzaba yakho kufuneka masipala ukhone kuyisa etulu until maybe ize ishayise ku municipal manager ngibekisa ngamasipala
uyobika maybe unenkinga yemandi or ngugezi or anything lethinza masipala. Ufike uyibike laphana uthi unenkinga leso, inkinga yakho ihambe lama steps onke lapha kamasipala. Uma bangakuncenzi, because angithi esikhathini lesiningi neku advice noma kuncedza labo labaletha maybe tikhalo ukuthi kuba ngcono uma sikhalo sakho kuleyo institution or department usenda siba in writing usibhala. Asithi uyakhala ubhala incwadi yakho yesikhalo uyisa le printer tibe timbili. Le one uyoyishiya lelenye abafake stamp basayine ukuthi sikhalo sakho basimukele ngelanga leliso. So and then emva kwaloko buyela emva kwemalanga lathide banikethe liviki maviki lamabili or inyanga ubuyele. Ubuyela nalenye incwadi uthi ngitolangizelela thi kwesikhalo sami lengasiletha ngelanga leliso ubhale phansi. Mabasimukela ushiya lelenye uyayibhala lo ukuthi okay imukelwe ngaAmosi wakaNkulu. Wesithathu wesi3 so banika lithuba lekugcina lapho. Uma bangakuncethi so uyabuye officeini at least une evidence noma unetinto letiphathekako letikhomba ukuthi uzamile ukuthi uzame ku resolve noma ukuqatulula lenkinga lonayo nalo masipala wahluleka masipala. Sendelani na kune piece la ku act ya public protector ku section number 63. Uma ufunza section number 63 uthi umuntu lonenkinga kumele ukuthi aqedze tonke letigaba letikhona kuloyo masipala loyo or kuleyo department leyo ukuthi ancedzakale. Uma angancedzakali so ungabuya kithi ngoba uma ungakakwendi lokho kuyaye kwenteke ukuthi uma ufika utokhala sikubuyisele emuva sithi hamba uyocedzelela then bese uyabuya. Asikujikisi ukuthi ngesikuncedze mara usuke maybe udile nami ngiyiclerk ngakujikisa mina ngiyiclerk ngathi ngesikuncedze. Kukhona umphathi wami njengeclerk ayiphakame lenzaba yakho until ibonakala ukuthi abakuncedze kumasipala then so yabuya eoffice lepublic protector. Ngiyacabanga ukuthi ngukhave konke lo lesingakusho kufana nani lokunye lesiye sibe nenkinga nako ma-trust nema-CPA asikhoni kungena kuma-affairs noma indlela lephathwa ngayo i-trust mara siyakhona kunincedza uma unenkinga ne-department ukuthi ayifuni kunincedza we-trust. Asithi i-trust yakho kule trust leni kuyo nima-beneficiary timali takhona atisebenzi kahle ngendlela lenijabulisako asikhoni kungena lapho but uma niya ku-department ukuthi ingenelele i-department inganincedzi siyakhona kungenelela lapho. So ngifuna ukuthi ngilethe lo mehlo ukuthi ma-cases la investigatwa i-public protector ma-cases ema-state organs. Ma-state organs khuluma ngabo masipala khuluma ngema-departments nalama-public entities onke but ma-private companies i-public protector ayikhoni ukuthi incedze lapho. Siyabonga kakhulu.